अहानबदा मरुओइबा पाव ऑपोजिशन की लीडर वो पुलिस सिंह चिंगबा अमदी थांगलगा पुबगी थोंबु यानिंगतब फोंदोक्तुना बीजेपी की मायोक्ता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मेंबर सिंह रैली चटख्री। बीजेपी स्टेट यूनिट का कांग्रेस मुथलसी हाइना रैली चटख्रे अमदी वाकत मिफम फंख्री। अमदी सामफुंग अमदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट फाउनरिबा वैली ब्रिज सखंगदबा सिंगना आईईडी सिजनदुना थुदेख्री। खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी न संदोक्चरिबा निमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अहानबा मक्कदा ओंगशमन लिरुना तराम नोक्चरी हौजमियाम द पाव मचा खाइना पिजरी। महिरोई सिंह जंतर मंतर चथखिबा प्रोटेस्टा कांग्रेस की ऑपोजिशन की लीडर बु पुलिस सिंह चिंगबा अमदी थिंग थांगलगा पुबगी थवंगबु यानिंगतब फोंदोक्तुना बीजेपी की मायोक्ता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मेंबर सिंह रैली चटख्री। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी न लौबा चौबा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अमा ओइरिबा नीट की क्वेश्चन पेपर लीक ओइरकपा अमदी अतई एजुकेशन के मरी लेनबा हिरम सिंहदा अमोटपा कया लेरकपगी मायोक्ता यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फम थादु हाइबा डिमांड तौदुना महिरोई सिंह जंतर मंतर दंगारांग प्रोटेस्ट तौखी। प्रोटेस्ट अदुदा सरुक यादुना ऑपोजिशन की लीडर राहुल गांधी याउना प्राइम मिनिस्टर की रेसिडेंट की ममांगदा प्रोटेस्ट तौखी। तुंगदा समाजवादी पार्टी की लुचिंबा सिंह अमदी राहुल गांधी बु पुलिस थांगदुना फादुना पुखी। थवंगदु की मायोक्ता ngasi एमपीसीसी की मेंबर सिंह चटखिबा रैली अदुदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ओक्रम इबोबी एमएलए रंजीत टीएच लोकेशोर याउना कांग्रेस की वर्कर कयाना सरुयाखी। खोंगचदु लोक भवन तमना चतुना ओक्रम इबोबीना लुचिंबा मिहुत अमना गवर्नर अजय कुमार वल्लादा मेमोरेंडम अमसु खुशिनखी। कांग्रेस की लीडरशिप लोइना यावरगा ऑनरेबल गवर्नर मेमोरेंडम अमा सिंदरुमनी मेमोरेंडम डिटेल की कोई हार्ड कॉपी दु मयामदा हन्नबा कोई केनो तौजगे मतलब लौजररो कोई मरुइना ngarang leader of the opposition Shri Rahul Gandhi ji boina namna democracy sakole pa amada chau khaba lok sabha gi opposition leader mabu Shri Rahul Gandhi ji da tawkiba manner boina detail tawda kaya thamkiba adusu Rahul ji ki demand si atai na tieba akoi चथरिबा नीट की क्वेश्चन लीक होइबसे मसीगी रेस्पॉन्सिबिलिटी होइबा टाइटल लोगों कोपा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर से शुड बी रिजाइन इमीडिएटली ऑन मॉरल ग्राउंड दा करिनो हाइबो मदर नीट की क्वेश्चन से लीक कोहेन बना मरम होइदना पमन या माबा छात्र की पुंसी कयामा सुसाइड तौना से यावरे मयाम हन अदुगा ताम जो ओदर छात्र मयाम जिंसे मोइगी फ्यूचर से करी ना राहुल जी ना हाइबिरिबदुनी करिनो हाइबो इंडिया दा यूथ सिंह पर्टिकुलरली छात्र स्टूडेंट्स से मोइगी फ्यूचर लेते फ्यूचर अमा खप ले अतई फ्यूचर दी लोइना क्लोज हो है फ्यूचर अमा खप ले परीक्षा नीट की परीक्षा तो एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन से क्लियरली यामना क्लीन लोइना तौगिबा मसी खक्ता लारे मसी सु लोइनबा चिंजलकना बिजनेस की टाइप से सथरे अदुना मसी टाइटल लेबा रेस्पॉन्सिबल लेबा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान should be resign immediately सिमा हाइबा सेफ स्टूडेंट्स हाइबदी इंडिया की फ्यूचर कनबा हाइबनेबा श्री राहुल जी ना हाइबदी कोई की फ्यूचर से छात्र सिंह यूथ सिंह इंडिया की फ्यूचर कोई कंट्री सिंह लाइफ ले तो कोई मोई होटल लेना अखम नहीं जिनो मयाम हाइडर इबदुनी अतरा सेफ यूथ सेफ स्टूडेंट्स फ्यूचर हाइबर डिमांड दा ngarang hesitation tawbani kaino haibu parliament de phan law tarak pe prime minister Narendra Modi keeps on silent karim the mana
kumdana taithok presin tawna no naga leilo ado upai lekta magi banglo mamang da get kaneva dharna tawse masi aina yadawa bot amata nakke democracy sa palay pa amada protest ba dharna ba karino baduso asumba pangna bagin ta protest dharna tawneva aduna mahang demand tawiba mayam manukta parliament ongoing parliament session da let us discuss all discussion about question going to matang da parliament talks like adusu yada na puro lay ba usipudi moi upai lekta na rahul ji ki pressure da moi discussion tausi aiba ma haire moi adudagi masiga mari leina satra mayam phajalaga share brave karge mayam phajalaga bulldozer tawna satra ta khaiba matlo phajan giba mayam sinse without any condition release tawdam siki current situation protest dhana tawbi marakta mayam jo ene khangbi manipur kanba shape manipur highway is yaw any issue da shape manipur highway simaso adum yaw aduna masigi mayam sinse akoi di honorable governor ki through da orendam chief kisan garu bani aduni akoi mayam koi sangna protest dhana si tawni government sina sisu government sisu आगे तमी गवर्नमेंट ने सिरे नेब गवर्नमेंट सिनेसु डेमोक्रेसी की वा लेके मोइदा मोइना यादव दगी कोई मयाम मा आद मयाम बि नुआई कोई प्रोटेस्ट करना पीसफुल प्रोटेस्ट करना बो या सेलेक्ट बा ना वेयर विल बी आवर फ्यूचर मणिपुर की फ्यूचर से करिनो हाई बसे Rahul Gandhi na luchingba kangpuna ngarang PM ki resident mamangda chathakiba protest ki mayokta BJP State Unit na Congress muthalasi haina rally chatkre amadi wakat mi famfam kre Imphal manungi maruoiba mafam singda Congress muthalasi haina rally chatlaba matung Chief Minister 𝐶𝐤𝐯 Party ki Minister MLA Walker Singh yauna thambal sanglenda wakat mi famfam ki wakat mi famadu da CM 𝐶𝐤𝐯 na Rahul Gandhi na Mahiroi Singh bu khutlai oina sizinaba amadi Parliament ki monsoon session bu apamba pi haiduna akan bamongda yaningda bafongdokhi Samphung amadi Kamjong District Faungnariba Valley Bridge sakhangdaba sengna IED sizinaduna thudekre Paugilikhun amagi matungina Samphung amadi Kamjong District Headquarter Faungnariba maruiba thongadu ngarang numidang Kuki militants ni chingnaba sengna IED sizinaduna thudeklambani hairi loinena sakhangdaba sengaduna tunglakpani haiba gari amasu mai thadoklamki thodogadu karana thoonbano haiba chapchana khangba ngamdrabasu khunja sengna Kuki militants sengna ni haina phongdorakli National Legal Service Authority NALSA amadi Manipur State Legal Service Authority MALSA gi miyang makhada ngasi ithing mandopta nongmagi oina free medical health camp ama thanga ithing da District Legal Service Authority DLSA Bishnupurna CMO Bishnupur amadi Legal Aid Clinic thanga karanga khusamnaraga health camp ama pangthokre camp aduda Dr. Y Brozendro Singh Specialist DH Bishnupur Dr. KSH Rofia Devi MO Ophthalmology CHC Ningthokong Dr. R.K. Pritam Laisham MO Psychiatry CHC Nambol Dr. R.K. Naresh Singh MO Pediatric CHC Moirang Dr. M. Rokita MO Dermatology PHC Thanga Dr. T.H. Bijes Mohani Devi MO OVS and Gynae CHC Moirang Dr. K.H. Danapati Chanu MO Medicine CMO Bishnupur Namaruina Layengki Amasu Hidak Langthaksu Yentokhi Clinical Psychologist Aribam Gulsan Semana Patient Singda Pukning Wakalamadi Masiga Mari Lainaba Oirakpa Yaba Laina Layengi Haibadi Mental Health Awareness Stress Common Mental Disorders Treatment Linkage ki matangda machak khaina wangang khi amadi miyoi chani ga taramuk layeng khi
लोइनना पुन्ना मियोय चनी यांखैरोंग केम अदुदा तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगदा लायिंखी निट चिंबा लाइबाक असगी अचौबा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कयादा लेप्तना पेपर लीक ओइरपा अमदी एजुकेशन सिस्टम दा अमोटपा कया लेरकपना महिरोय कया निंगबा कायहल्ले हाइबगा मरी लेनना लाइबाक असगी माइकै कयादगी जंतर मंतरदा पुंदुना यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन तौ हाइना चंगसिलिबा मियांगी खोंजंग अदुदा मणिपुरदगी सु नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन गी मासा अमा ओइरिबा ऑल मणिपुर नुपी मरुकी थौमी कयासु सरुगियादुना खोलाव कया लाउख्रे ngarangdagi hauraduna ngasisu makha tana all manipur nupi maruki thomi sing aduna jantar mantra women's reservation implemento parliament amadi state assembly da women's quota chada kuntra ga humdoi ohelu manipur tugaina ba sengenu manipur da santipura o we want justice union education minister dharmendra pradhan resign to haiba kholau kaya lauki hairi NFIW के वाइस प्रेसिडेंट सु ओइरिबी ऑल मणिपुर नुपी मरुकी वर्किंग प्रेसिडेंट एम सखी अमदी नुपी मरुकी जनरल सेक्रेटरी एसआईस पूर्णिमा सिना लुचिंगदुना चंगसिन खिबा खोंजंग अदुदा सीपीआई की नेशनल काउंसिल मेंबर डॉक्टर पी खोगेंद्रो अमदी AIPSO की नेशनल काउंसिल मेंबर एस सोमानंद सु सरुयाकी हाइरी LPG gas consumer singna chakthong gas asi matau karamna sijanagadaги amadi khudong thibadagi matau karamna checksin thorang sing lokhatkedagi haibagi matangda all gas care AGC Manipur state na mafum khudingda lisang sitna chathaduna lakpa awareness cum training program gi sarukam hoina ngasi Imphal West ki mayang Imphal Chabung company da leiba Pisakmacha Vidya Mandir school gi campus ta su pangthokre hariba awareness program adu social welfare association Kombung company amadi Pisakmacha Vidya Mandir school mayang Imphal ga AGC Manipur state puna khusamnaraga pangthokpani awareness program adu da AGC Manipur state ki manager SI Joy Prakash ki miyeng makhada AGC Manipur state ki field assistant su oiriba Manipur sumang lalagi artist Happy Rajana chakthong gas tagi tholakadaba maihau langpok singi matangda Pisakmacha school gi mahiroi sing amadi school oja singda sugaina takpi tanbikhi Kunjalata Dance Performing and Research Center 𝐋𝐢𝐯𝐬 Nasinduna Khubagi Sagi Festival Cum Production ki Thoramama ngasi numidang waidam 𝐋𝐢𝐯𝐬 Sanapati Lekai Delaiba Sri Sri Nityananda Mandirda Pangthukre Government of India ki Ministry of Culture ki Guru Shishya Parampara Grant Scheme ki makhada pangthukiba Khubagi Sagi Festival Cum Production atuda Kunjalata Dance Performance na Research Center 𝐋𝐢𝐯𝐬 Artist sing amadi 𝐋𝐢𝐯𝐬 tongan tongan ba pala kangpuna Khubagi Sai Khudol Tamki haina Center asigi Secretary Chief Functionary Khetrimayung Kunjalata na phongdorakli Joint Administrative Council of M2 and MGO na tongan ba demand sing taladuna chathariba sis work strike akan mamong da changsin na ba mifam pangthokri Babuparada leiba JAC asigi officer tongan ba department sing dagi lakpa government employees sing na sarugyaduna pangthokiba emergency general council ge mifam aduga mari leinana JAC asigi president Rajkumar Basumani na phongdokibada Manipulinga ki mathakta JAC asina tanduna lakpa demand tara asi athuba matamda tabakta onthok pidaba tarabadi JAC asina changsilakliba sis work strike asi hena akanba mawongda changsinna ba sem saba loire loina khongjang asida essential service ta leiriba analaying sang amadi mahiloishang singdi konsinde adumoinama khongjang asibu support tawba oina hayengdagi black badge thetuna thabak tawgani hairi
JAC asina tanduna lakpa demand singi manungda government employees amana thabak tawbagi matamasi chahi humphudagina humphunitoi fawba sangdukpiu hairiba sida lamdam asida leiriba mahi masing hairaba mahiroi amadi civil society organization singna makhoi lengaki department singda thabak tawba fanglaroi haiduna khaliba wakaladu aranbani lamdam asida matam sangadagi handuna leiriba posting asigi athaba thabak lauduna mention dabana maram oiraga lainga kasina thabak changbagi chahi ani sangdokhi loinana hauzik lamdam asida leiriba department sing asigi hangduna leiriba post asi lising yankhaini amadi hauzik fawada manipur lengangna internal benefits pangduna thabaktagi pothakraba pension chatkraba madungda makoina fangdaba senfam sing pithoktuna leiriba asi punna lupa crore 9,000 loinana hauzik hangduna leiriba tongan ba department sigi post lising yankhay asi mention ba ngamdana leiri adumoinamak laingak asina ahangwa post mention dana leirabasu department singda leiriba miyoi singna awatpa posting adugi thabak awaba fibam amada menkhatuna leiri asigumba kaya asi thokpana hangduna leiriba post lising yankhay asigi tha amada lupa crore 2,4 henna lamdam asida mangjaduna leiriba asi leihandana ba honabiu haiduna matam kaya gi mamangdagi tanduna lakli hainasu mahakna makhatana phongdorakhi अकोइना तालिब डिमांड की मनुंगदा कोई एम्प्लॉयबल एज सही हुंफुदगी हुंफुनिथोय फाव सांगदोकपियो हाइबसिगी मतांगदा लमदम सिदा लेबा सात्र नहारोल सिंह अमदि अतै सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह लमदम सिगी मियोय सिंगना खल्लिबा वखलदा मखोय थबक फंगरोय हाइबना अदुमाइना यामना नुंगनांगबा म पोई मसिगी मतांगदा इ वफम जे कोई जेसी की माइकेदगी सुमाइना थमजगे मतुदि हंदत्ता हौजिक लैरिबा सरकार असिना अखोयगी मतम सांगना थबक सि लौरक्तबगी अदुगी दमकता मोइना सही थबक चंगबगी एम्प्लॉयबल एज सही अनि सांगदोखरबने हंदक्ता सुमाय तौना अखोयना हाइजरिबना हौजिक फावबदा मणिपुर सरकार ना टर्मिनल बेनिफिट हाइबदि पेंशनरी बेनिफिट पेंशन फंगना थबकतगी पोथाग्रबा मियोयसिना पेंशन चटखरबा मतुंदा मखोयना फंगदोबा ग्रेच्युटी कम्युटेशन लिव इनकेसमेंट चिंबसी पिथोक्तदना लैरिबसी लुपा करोड़ 9,000 ने होजे लुपा करोड़ 9,000 से अखोयना हाइजरिबे मरमदि एम्प्लॉयबल एज जे सही हुंफुनिथोय बाव सांगदो पिरो सांगदोइने मरकसिदा पेंशन चटपा अमत लेरोय अदो डिपार्टमेंट सिंग दे होजिक थबक सुबदी अटोमेटिक बर्डन ने ओवरलोड तो सुरी बने अदुनो ओवरलोड तो सुरी बने मैम जे अटोमेटिक वारी बने अदुनो सही सांगदोइने मरक सिदा पेंशन पीररोय दौनिना मदुदै द पेंशन में द चटकदो पैसा दो हानगी तोन मन लैबा करोड़ 9,000 से लिक्विडेट तो हनबिरो हाइबदि मदु मिनिमाइज तो हनबिरो अदु नमननबगी दमकता अकोइना सही सांगतोकपिउ हाइदना मणिपुर सरकार दा अपील तौजबनी नंबर 1 नंबर 2 दा हौजिक फावबदा पोस्ट सैंक्शन पोस्ट लिसिंग यांखै हांगदना लैबा सैंक्शन पोस्ट जे ngasi notify tawraga hayeng heta DPC tawraga khanba yaba natte madugi damakta ju matam changa doine sanction post leiriba lising yankhai je Nagaland dai lakpa miduna lawba yaba natte Burma dai lakpa miduna lawba yaba natte Assam dai lakpa miduna lawba yaba natte lamdam ji da pokwa lamdam ji gi satrana ro lairik hairaba mayam je moina changaga moina phangjaga do post ni masigi matang da di moina kaigumba khara di तवनिंबगी वखलदि अखोय जेसीओ एमजीओ द लेजै लोइनना हुजिके हाइरिबा पोस्ट लिसिंग यांखै सि मेनजनदबदगी हुजी अखोय द थामद लुपा करोड़ 2,4 मांगगा चली अमरोंदा मो हुजी फावदा सैलरी एंड पेंशन पीबदा पुन्ना अपुनबा एक्सपेंडिचर सि लुपा करोड़ 7,3.3 हाइबदि इंग्लिश द 606.66 करोड़ नि पेंशन अमदी सैलरी पीबदा मधुगी मरक्तुदा हुजिकी हाइबा वैकेंसी 50,000 वैकेंसी सि काउंट औदे 50,000 वैकेंसी सि काउंट औब तारगदि 287 करोड़ से मधुदा सरप्लस लाकनी सरप्लस लाको मतमददि राउंड अबाउट 900 करोड़ की एक्सपेंडिचर लैनी एक्सपेंडिचर सि वांगी मटिक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटर्न लाकदोइनी अदो अखोइगी जदि कमाइना तौबनो खोंदे एक्सपेंडिचर सि सुंचत चलंद्रे
अदुदी मणिपुर से लेखा तान मांगनी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रजा मैम सिंह खंगम थोई खोई इकोनॉमिस्ट सिंह लोइन खंगबिरंगनी United College Chandel the Academic Writing and Collaboration Activities Hariba Hiramasida no Mugioiba National Workshop Pangthokre Vidya Summit Vidya Bharat Ucha Shiksha Sangsthan Manipur Prant Internal Quality Assurance Cell Amadi United College Lambung Chandel na Kusamaduna College ki Seminar Hall the Pangthokiba Workshop aduda former Minister Dr. 𝐻𝐸𝐸 𝐁𝐫𝐸𝐬 Chief Guest Visva Bharati University ki English ki Professor Dr. Tapu Biswas Amadi Dr. Nagaland University ki English ki Associate Professor R. Vasanthana Resources Person oina Amadi Professor 𝐸𝐸𝐸 𝐺𝐵𝐸𝐸 Member UGC Northeast na NEP 2020 Implementation Committee Dr. V.D. Thamdil Former Principal United College Social Activist T.S. Beton Amadi Dr. Danny Chara Principal United College Amadi College ki Teaching Amadi Non-Teaching Staff Singh Sarugyaki Workshop adu the South East Manipur College Komlathabi Lilong Haurebi College Lilong Kha Manipur College Kakching Dhanamanjuri University Imphal Manipur University Kanchipur Naurem Birahari College Imphal United College Lambung Visva Bharati University Santiniketan Amadi Nagaland University Kohima dagi Research Scholar Humfu Faculty Members Amadi Mahiroi Singna Sarugyaduna Technical Session amasu pangthoki loinana Workshop Sarugyakiba Singda Thoram Loshilakpada Certificate amamamsu khushinaki DC Bishnupur Puja Elangbam IAS ki miing makhada chatliba thas ki kundagi Nambol Turel gi maning thangba saruki salanfam mapada fit kuntrarom torban kaiduna ising chansilakpadagi imung de ising changduna thumjinbadagi ichaugi awaba mayoknaraba Nambol Kongkham mamang Kongkham mayai amadi Kongkham makhagi imung chaniromda District Administration ki maikaidagi chana thagnaba nongmagi changdraba yadraba potlam sing mateng oina yenthokre Tengbang Polam Singh Yenthokpa aduda SGO BDO Nambol su oiriba Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch Publicity and Public Relations Committee ki Chairman Tongbram Shyamkumar SDC Nambol su oiriba Vice Patron Member Thoidingzam Shambunat Bishnupur Municipal Council ki Chairperson su oiriba Patron Member Laishram Maniyaima Secretary Dr. Huidrom Roman Treasurer Moirangthem Ibohanbi Program Coordinator Singh Soibam Rakesh Kumar Longjam Ronaldo Amadi Atai Thomi Singh Amadi District Administration ke staff Singh Laikai Club ki member Singh su Sarugyaduna Cheng Hawai Achathau Thum Isingna Thumjilaba Yumthong Khudingda Yenthoki Government of India Central Bureau of Communication Ministry of Information and Broadcasting Regional Office Imphal Amadi PM Shri School JNV Kumbong Imphal West Punakusamana Sinduna Special Outreach Program on Viksit Bharat 2047 highlighting Nasha Mukta Bharat Ngasi PM Shri School JNV Kumbong Imphal West ki multi-purpose holder Pangthokre Thoramaduda JNV Kumbongi Principal Elori Golmai PIV and CVC RO Imphal ki Additional Director Dr. Ingam Pame IIS NJV Kumbongi VP Soram Anil CVC RO Imphal ki FEO H Dipakumar Amadi Southeast Asia Studies ki HOD Professor Dr. Chinglen Maishnamna Athoiba Mitunglen Oina Sarugyaki Thoramadu the cultural jago isai kuthangda Viksit Bharat ki matangda India government na paikhalakliba thorangi matangda utki amadi awareness piki loinana Viksit Bharat ki matangda pangthokiba quiz dasu makok mathang taraba singda certificate amadi momento piduna ikai khumnaba utki Thoramadu ga mari leinana PIV and CVC RO Imphal ki additional director Dr. Ingam Pame IIS na phongdokibada tungi yumbirel orekadoriba mahiroi naha sing amadi aikoi kudimagna
India bu develop oiba country ama oinaba Viksit Bharat oinaba leingakna thamliba pandam masibu mapum fananaba aikoi khudima ke thodang laurasi haiki. If you want to reach, if you want to build the vision of Viksit Bharat at the rate of 2047, to make our country developed nation by 2047, when we will be celebrating 100 years of independence, we all need to give our best efforts. Viksit Bharat 2047 hari se because independence 1947 lagi hauna 47 year pada ni sahi sama itu sahi sama year pada koi se developed nation hai na India big vision hai ado thungge hai di koi miyam se mana ngambudda honna put hai ado idi nang ngamui efforts miyam se koi punna go seminar with all of us together. We need to give our best effort to achieve something great. Adugi ai hiding midi angang sixty students may have bottom line is if you want to be successful in life, nothing comes free. Homecoming ceremony love ki mingchet thihanana ba chatharaki ba namtha ki lilani haina phongdorakli lo na thingkraba love kanglaipak Communist Party MC unification gi PRO 𝐶𝐤𝐯𝐞𝐿 maike de ki thadorpa cherol amada Assam Rifles amadi Defense Wing na mapumoiba thodang lauraga Manipur lengak punna sakhi oihanduna Imphal gi Mantri Pukhida garrison da laibak Colonial Biplav Tripathi training set pangthokre haiba KCP PWG gi homecoming ceremony edu Ningtam Lalholup Kanglaipak Communist Party People's War Group KCP PWG MC unification gi mingchet thinaba Central Security Force na chatharappanam thaki loilam sandokpagi lilani Homecoming ceremony haibase khutta khulai paiduna mayum makai thadoktuna Ningtam Lalhogi damak lal horiba Kadar Singna mahusha gi punsida hanjilak ningba matamda pangthoknabani Maduga matam khara lal holup yauramnaga mayum da imung manunga lairaba miyoi singbu sel gi tengbang khara pigani haina namthaki lang thaklaga lup asibu mingchat thianana ba khutsem gi oiba homecoming ceremony pangthokibasi Manipur khakada chathaba oirangani haina phongdorakli Aroibada maroiba pau amohana Opposition ki leader ba police sing na chingba amadi thanglaga puba ki thawangbu yaningdaba phongdoktuna BJP ki mayokta Manipur Pradesh Congress Committee member sing na rally chatkri BJP State Union Congress Muthalasi haina rally chatkre amadi wakat mifam phongkre amasung samphung amadi Kamjong district phongthariba Valley Bridge sakhangdaba singna IED sizinaduna thudekri Northeast Window TV na sandok chariba numidangi Manipuri pau matang solution jari miyeng tabiri bapum namapu amuka suhanna khurum jari
Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudongchaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi Manipur dasu hojikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabaisoi, Impal, East Lengsin Birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909 390666 ta call to birau.